ki khubor ka Batesi TV rake ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur R1000 R pusau da ka jing tmu ban sei ya ki rang yelek kai bakan sai napo ka Southwest Khasi Hills District ka Khasi Students Union Maukurwat Circle mentagasngi ka arpu pratarik unai lur kala play ba ya ka second Mike Chaprang Under 16 Football League 2024 ya ka ne kalempung lawan ban play ba da menteri sorkar bepek ya ka tanat tourism uba polengdo Hamadan Artificial jongka Maukurwat District Sports Association ha ka jing yedan lang ki riurang ba ka dong ka thain kumjuru ki khot ka KSU Maukurwat Circle Hagani ka sngi play perda laile kai hapdeng ka Marshalong SC persya ya ka Youngest FC. Ka Youngest FC kala perlim no ya ka Marshalong SC da Argo Lagaway. Perpawi kejing kemen kajing sultanat kejonga pas sasisin ayo punya don rekat apa deng jongli apa deng ke ikam kibate bak kibabur hendrai kumba ngala ai ke kintin sama forward bahwa lawan kedua ya ngah Alashim ya kini kesenjam penyo dekat buat pi minta kena paiski wala por lai yard ndai ngaspo kini berdap ya ka ni ke bedak ba konsan pha bat kata dalam pa kum undang elam president upalabat slam ha ke KSU khandai spa khandai away kum general secretary bat khandai spa khandai pusau ter president Haru kesem jari we, bat minta lapoi we bat kejeli kawa itau, iki polisi itau ni sandur, ya kalentia jo kejela kejongi dengan skau, bat ai kublai bat terpawi kejing songo kejonga ya pi kum kihap bat kipara kejonga Kiba long usai beteng ya kajing trekam ha Khasi Students Union kamtam yang dia kesenjam kaba lashim manora ya kajing snowtu awareness hapeng kamtam ki hep kibaret sana ya kajing ma kajing mensau kaba up ya kajela kejongi lada ngim kendit ya batshim ya hilat lenti berkhang la ya kajing roy jom kajing kerni jom kajing di ya ki drugs ki narcotics kemagitip ki ba mengi ha Department of Social Welfare batnga kum menteri badepek ya kene nak trekam mendangi lashim ya ki steps ki babun senjam ki babun manonra ya kajing snowto manonra ya kajing penkendit penriu kamtam hapdeng ki samla ki jogi kilong mafi kinong sandur ya kalawai ke jong kene kejela ke jongi ke jogari ke jongi bat nak kata kalau ka konsan bah ba kumba kani ka tin pira jong kani ka tournament ka ong your drugs say no to drugs you don't come nak ta kadau bai wei pi wei na pi pinwanra pinya kren pinya khana pinya pur kitin ba pinya sam jing te pru ya ka jingma ka ba ka up ya ka Tanya ke Jopiru, kedit penyui nak kira kot, bak kimdan syuk kijaka
Kishnong kita bat ki district ki jogi ki balai na ka jingrung jong ki drugs. Pi ba pinlong mapi dal dia. Pinong muna bat ka nuksa yang ta bangi ong ke GM ke quality life ke GM ke ba kadon ke disiplin kadon ke rukum im ke ba yat bet ke ba light na ke jingle pathar ke ba light na ke jing im ke ba klem ke jing kit klit bat na kadang banjur ya ke jing don kam by way na do ki school ki college ki Longyeng ki Balang ki Kenhurniam bat khamtam ki seng bat ki Kenhurn kon ka KSU hang ni bat matra ya ka dia ka jing pen kenmau mangin ka jing ka badan ke disiplin kiar na ki AKA basniu bat penjat yang jing ko jing kia bat khamtam ya Japan haka sports kathan mo gruat kadai gawin ni kathan gawa nanut bat on kadai kita kahap kadai kita ke pedeng jong kasap khamtam haka sports kalau berbit bah haka athletics hidon ya kibriu kibalawatra kanam ke burom ke jela haka athletics bat kata ke potential ke jongi kata ke sap ke beran hapok jongi kan long ke basiap lada ipai bat ni bakla lenti ban lek no sha ki jingdi ki bapun snio ki drugs ki narcotics ter sa sisien ke kitbok ke rian ya ke KSU akule ya way ki dekat ki bola shimkha banyak pulang ya di tournament hari ke kelah ke par but nak kalian keconga kubu menteri nak khotru ya pi ba dia shim benta ha ki campaign ki banang ni syakmat anti drugs campaign wanra ya di awareness program bat ngin airu ya ke jingkershan nak kalian jaga sarkar nak department ke jongi nang ba pinla ban sustain ban punya cakmat yang ini ki programs